اف نشاهيك دعوتية لبلي كيف خوشيا مالباتا آزاد عثمانة لباجار قامشلو جبو سربسبردانا وي بشتي 7 سالان جگرتني دجوتمها 2019 دهمان دما ایریشا ترکیه و کومن چکدار این اپوزیسیونا سوریه لسر سریکانیه و گری سپیده لسر ریا انفور آزاد لگل هوال خواه محمد علاء ابراهیم جعالی چکدار احرار الشرقیه و هاتن گرتن و ایرو او پشتی سالن دریج و به ایش هاتن بردان شفير جيدا وداخستن لي رشاندن او كشتن وبشرم داخستن مسوراندن يكي دمربو او جي او برن بشفاني بشرم ما بهيستن او جي صفاندن يعني ايه سر فصيل سكني هات جوارا جو بكن شحال اجا ما خصنا غرفاكي اف غرفاهاني ده وجوي اب حف صالم دور دبون وزحمتي دسبيكي اللي خستن وانا ده تحقيقي دواناكي بشكي ما زحمتي دي آزاد گوباوی سه کچانه ایرو وگریا جم مالباتا خواه و کچا خویا هری بچوک جبو جارا یکم پشتی جیدایک بوناوی دیت و حمیز کر. از هاتم بردام ودي براسي من كي خناس كر من كس ناس كر مش قشار متقف كيا وفكيا يعني اسلام من وادكم كسنا مع ناس كر وما بهورنت كر انه مدركه من براسي ودمي مدركت قلقي كيف خوشبون وقوم بيجن ان شاء الله يعني بهيفيني هسير چه هسيري هي او جي دركن بقر نابه علي خو محمد علا یکانه خورت دی و باوی خویا. وی هیوی دکر گوج زندانی ور بردان دا گوجار کدن وان ببینه. لی باوی وی 5 سال بره دما گول بندا وگرا کور خوابو جیانا خواه جدست دا. زيارة سرمة ممنوع بو ما نتشكي سر أهلي خزاني بس ما تخصتم خبرك يعني إنه دنجي أهلي خبكن ندركت تشتك أم تاني بون كسنة نم بير بشتغل نم ونساخب تشكي بين نا تلفزيون تشتك تنبو تاني بون مجام جينا خوش بو از دركتم بخير وسلامت بس ما باضي ما اوغو زان عمر داوة متخصت كلكي ازوي ببينم از بديت ناي كيف خوش بم 3 هفته بره مالباتا آزاد بریا دنگ امریکای جه حکومتا دمکیا سوریه داخوازا سربسبردانا وی کر و ایرو او هیوی دکن گو وگرا کوریوان ببه دسپیکا سربسبردانا همو گرتی و راگرتیان و اشکرکرنا چارنوسا وندایان لسوریه ایوان حسیب دنگ امریکا قامشلو